svima. Evo ja bih želio ovako od sveg srca pozdravim, moje ime je Dado Polumenta i na veliko zadovoljstvo po prvi put večeras u diskoteci Chill. Zaista jedno lijepo iskustvo, jedan prelijep lokal sa mnogo dobrim ozvučenjem, mnogo dobrom atmosferom, svjetlom, sve ono što treba da ima jedan ekskluzivan lokal koji se bavi ovim poslom. Moram da kažem da ću vrlo rado ponovo doći i napraviti definitivnu promociju, jer ovaj lokal zaslužuje najbolje, a naravno i ja. Hvala vam puno od srca i volim vas vaš Dado.